Teorija tiegħi din illi fejn solvejna ħafna jekk mhux kollha mill-problemi li kellna in terms of giving equal opportunity, probabbilment għad hemm issues u għad hemm issues komplessi, imma ma hemm systematic closure of opportunity to anyone in a particular group. That as far as I can tell isn't yet there. Li wasalna sem, issa isu ma kienx biżejjed and we're going into equality of outcome. Jiġifieri. Biex namlu ċara, mela, in-nisa qabel ma kellhomx il-vot, in-nisa ġabu l-vot, rajt li so 100% u iktar, mbagħad dritt ieħor, illum hemm iktar nisa minn irġiel l-università, iktar nisa minn irġiel li jiggradwaw, iktar nisa avukati, iktar nisa tobba, iktar l-avvanz li għamlet il-mara f'40 sena straordinarju. Rightly so. Il-mara tajx iktar minn raġel, il-mara ħafna inqas tmur il-ħabs minn raġel, il-mara ma tmutx fuq ix-xogħol daqs ir-raġel. Nowhere close. Nowhere even close. Waħda xi 90% minn. Right? Even more xi 90%. Ġifieri, okay. Qegħdin hemm. Mhux biżejjed, issa rridu illi noddu kemm hemm irġiel u kemm hemm nisa. U rridu li jkollna l-istess numru ta' rġiel u l-istess numru ta' nisa. Jiena lija dak fallejna bil-kbir. Il għaliex. L-argument m'għandux ikun jekk inti xi raġel jew mara jew omosessuali jew iswed jew musulman inċint ma jinteressanix. Dak huwa l-iktar argument b'saħħtu li qatt jista' jkollok ma jinteressanix minn fejn ġej, ma jinteressanix x'int, x'kulur għandek minnu missierek, ma jinteressanix li interessani huwa li hemm bej widnek. Dak li għandi bżonn jien, dak li għandha bżonn is-soċjetà u allura sekonda waħda John, sekonda waħda. Mela, il-liġi kif nistrutturat hemmhekk li ħajġri bażikament huwa illi ovvja l-elezzjoni li jmiss, illi ħajkun hemm rappreżentanza ta' rġiel iktar u allura l-liġi b'mod matematiku kontort ħatażel 12 il-mara biex jimlew 12 siġġu żejda fil-Parlament. Sewa, miż-żewġ naħat. Ma noqogħdux nitlu kif ħadd inħadem matematikament, imma biex inkun ċaraw. Il-probabilità hija li ħajkun hemm xorta inqas nisa bħala kandidati. Mela fejn ħanispiċċaw aħna. Ma interessanix jekk humiex nisa jew irġiel, assolutament ma interessanix li interessani, però huwa li l-probabilità hija we're going to scrape the bottom of the barrel in the choice of people that are going to in terms of talent. Okay. Ġifiri, għalfejn ma nafx min f'sensieħ. Ġiblek eżempju. Tajri tek karozza għandek bżonn operazzjoni. Sewa, u għandek żewġ tobba qudiemek. U tittażel min ħaj opera fuqek, ħajja jew mewt. Sewa, x'inhi l-ewwel mistoqsija li staqsint? Minnu l-iktar nidem kapaċi, probabilment nkun nistaqsi xi kolli xi ma kieku kun nista' noħroġ minn ġismi u nsaqsi tuni l-iktar bniedem kapaċi. Tista' ssib li xi ħadd li l-ewwel mistoqsija li ħajsaqsi isma' li mill-mara li mir-raġel. Isma' għandha vaġina dej jew le. Bil-vaġina ħadd operak din? 100%. Jiġifieri min qed jirraġuna bil-mod li ma nistax nifhem din, ma nistax nifhem x'vantaġġ possibilment qed ittina din minn fejn. U ħanżidlek biċċa oħra. Forsi daqsxejn komika l-biċċa tax-xogħol, imma illum issa tista' wkoll timla formula ħelwa u ċkejkna u fuq l-ID card tiegħek jekk inti qabel kellek emme tagħmilha F. Immissa taqbes fuq highway ġdida. Ħriġt tfajta second u ħriġt parat imnala. Le, ma niddiskutu b'naqal kwota. La darba saqbet bizna fuq dik il-landmine, I'd like to join you in the fireworks. Żewġ punti ħfief. Diħa agraki u rabib. One, għajla naħseb li
in-nies li qed ikollna fil-Parlament huma l-iprem talent li joffri l-pajjiż. Ma tirrikonoxxix. Mela, jiġifieri naħseb iktar milli il-kapaċità politika u l-kapaċità deċiżjonali ta' dak li jkun, naħseb iktar hija l-kapaċità ta' dak li jkun li jidher affidabbli, li huwa simpatiku, karismatiku. Simpatiku ħarġet il-kelma. Eżatt, u doċli x'kien il-kelma. Simpatika, nisa simpatiċi. Tiftaħ li xkodba, nerġgħu nagħlqu dak il-ktieb poġġu fil-ġemp. Jekk ħajkollna iktar jew inqas talent dik għalija hija diskutibbli kważi iktar diskutu jekk għandix bżonn teknokrazja le in terms of man, aħna għadna nibatu roly polies in-nies id-dar biex jivvutawna u fucking nitelaw row. U fucking dak ikollu ministeru fidejh. Okay, I rest my case at roly poly. Dak irnexxielu jġib il-voti mingħand in-nies hawn qed nitkellmu fuq 12 il-persuna. As roly poly ma kienu kapaċi jagħmlu ċajta vera miżoġena fiha dik li mhux se nagħmel bone, da whisky. Isma' issa il-ħaġa l-oħra hija. Fimti ngħidlek jiġifieri da qed nixbru nies li laqqas innexxilhom jagħmu lill-votant biex jivvotalhom, jiġifieri laqqas dik il-kapaċità m'għandhom. Li jilagħbu dik il-logħba. Issa, però jiena naħseb li fil-verità u inti alludejta li speċa li il-numru ta' kandidati ta' nisa huwa ċkejken. And I have a theory about it. Nebda indikazzjoni li dak il-percentaġġ ħajnbidel. Eżatt, u fil-verità aħna nivvutaw 20% tal-irġiel u 20% tan-nisa li joħorġu bħala kandidati. We're voting the same. Right? It just happens li għal kull jinnaf mitraġel hemm 20 mara. Allura ikun hemm dik il-ratio issue. Imma aħna bħala nies maħniex nivvotaw b'mod influenzat mill-patriarkija. We're voting 20% women, 20% of the eligible women, 20% of the eligible males. Right? That's how we're voting. Meta tħares mbagħad l-elezzjonijiet Ewropej, sewwa tal-MEPs, the parties feel roughly the same, xiġri, dejjem jitilgħu iktar nisa, u mhux tal-dejjem jitilgħu iktar nisa, tal-li dawk in-nisa jitilgħu b'mod aktar konvinċenti. Ġifieri, l-iktar żewġ nisa li jitilgħu huma Miriam Dalli u Roberta Mezzola sewwa. Issa jiena naħseb li in-nisa ħarsu lejn l-elezzjoni ġenerali. U għallu, speċta uħasbu għaftit, they thought it true, they're not like us. Aħna we are very, l-irġielu ma aktar ego-driven, we want access to power, we want access to iktar kompetitivi, and I want to piss on the opposition's foot, u iktar bla bla bla. We have this competitive, aggressive trait. Li kultant, jgħata zoppu kull, sawa? U nisaħarsu lej il-Parlament Malti, mennu, għalu, insomma, ġifiri jena, irrit bażikament il-ħajja privata tiegħi ħass-Repubblika. Għaw daw xnijat kollha ta' korruzzjoni u jaf ninqabad f'waħda minnhom jien. Ħajgħodu jħarsuli lej il-familja l-passat, it-tfal, eċetera, eċetera. Biex xiex noqgħod backbencher għal 20,000 fis-sena. X'il-Madonna mmur nagħmel. The payoff just makes zero sense. Meta tartikola hekk, logically, if I'm any good, jekk jiena kapaċi fil-qasam tiegħi u kapaċi fl-intrapriża, aħjar immur fil-privat, mela noqgħod immur fil-parlament biex nagħmilha ma' dak u mal-ieħor, mbagħad liħor jinqabad jisraq u sadak jafu li ħabib tiegħi b'konsegwenza għal 20,000 fis-sena, għal 30,000 fis-sena. Għalfejn jagħmel raġel allura dik il-biċċa xogħol. Jien naħseb li l-irġiel ma naħsbuhomx. And that's evident. It's evident by. Ma naħsbuhom ġat. Naħseb aħna we don't faxxa minna li aħna ħafna iktar motivati mill-idea li nirbħu l-elezzjoni, li nibqaw fil-poter. I think there's more males are drunk on that, and more males are well just aggressive in their approach life, and that's evidenced by
90% males in prison. We have this, whereas women look at it and go, this shit's not worth it, bro. I'm not doing this shit. It's not worth it. L-elezzjonijiet tal-Europa, fucking right, $250,000 fis-sena or something like that, I might be talking shit. I'm making good money. Yeah. I'm representing Malta on the European stage. Is-CV tiegħi ħatkun ħafna iktar importanti mill-li nkun backbencher jew is-segretarju parlamentari tal-anzjan. Però John, il-mistoqsija tiegħi hija din. Mela. I think just women have thought it through better, that's all. And now we're forcing them to... Qatt ma ħsib tajek, ma naħseb għandek sostanzjalment raġun. Però mezzo la persona kapaċi. Tanti kapaċi li mhux biss telat minn hawn meta marret fil-Parlament Ewropew ingħatat brillat. Dalli l-istess ħaġa. So, jiena naħseb illi meta d-diskursata qed impoġġuha b'mod fejn qed ngħidu dik mara u dak raġel, tlifna l-punt kollu. We need to go beyond that. We need to grow and skip the step where there is a competition between men and women. So, l-argument huwa kapaċi jew le. Issa kint mara, kint raġel, għalija, laqqas għandha tkun parti mid-diskursata, irrilevanti. Kapaċi jew le? Kien hemm